Newsflash! Maya Paldo po, parokya ng aking tita. May balita po ng dingabak at impukan ng manamis ng Lele Pisamban, pauli ng paglako ng Monsignor Eugenio Reyes o mas kilala tamo Kingaros sa among G. Aliwa kaya rin nakasalubong kong si WL at EMD Sedeta? Nya siguro mga luto lang ata. Nino po wari iyamong G. O ba't tatangisan di? King pamanatili na king parokya ng Santa Rita, mapila na bagay, yung matingkad alalto tungkol kayo. Baloy po bang world class a diplomatya? May garalya ka rin, Vaticano. May destino ya king Syria, Africa at New Zealand. Po talaga biro-biro ing gewana para king Santa Iglesia. King kapamilatana, malagwata mong midinan relikya ng Santa Rita. Pauli na mo naman, mas milablabla kasalpantayanan ding anak ng Santa Rita at ding aliwa pang deboto na. Ninupin po iningaw san tamong among Jim. Pauli na po ning kayang mata sa pag-aralan at malaho kakaranasan. Ikuha na lang ato nung apilasan da rin tao, ding solemning liturhiya, agyaman mi papakabala, ring misa at nobena. Sasapak ya pamurin ning pisamban, at ding tao makibatlat magkantang masikan. Baloy pong priest for all seasons ya naman po iyamong Jin. All seasons of the liturgical calendar po at inyong makasadyang mga santing na liturhiya at vestments. Ayalak da po dinganak ang mag-inventaryo king karing bandining pisamban amas mga santing niya paistola at kasulya karing atyo king katalogo. Pati na rin kaya na king pisamban miyawa na mo naman king pang fashionista na. Ulipin priest for all seasons ya iyamong Jin. Maldoman ng moral, masipag yang magmisa, maminyag, mangumpil, mangasal, at mamindisyon mete, bale, kotse, tricycle, at niyayaliwa pa. Inyang panahon ng habagat, tela sana ngamon, yung makalbog pisamban, para isalbala rin kasangkapan. Eya mo kabud king pisamban minta, nune lekarana ing yalbugan, para akit na lakabilyan, ding tao king parokyan. Kay ba't ning mag-ano mabanwang pamastol na king parokya, mig-survey la ring social communications ministry, karing parishioners, nung nanong ing paintunanda, stong alanay yamong Jim. Oreni po ding resulta. For percent la, ding sinabing, ing santing ng lalaking amo, ing paitunanda. 11% na laman, ding sinabing, paitunanda, ing pamanatunat,
pamagchismis, stong maghumilyaya. 18% na ding sinabing paintunanda in pamagmisa ng among Ninoy, a best friend ng among G. Bah, ilan pa pala tinok ng ding manangis? Bakit kaya? Kaya pala, uling survey sa sabyanda, ding 67% yung paintunanda, yamong Jin mismo. Kaya ni Mine po ariyan, kaya kaming report. Maya Paldo po. Thank you.